We are happy to report that the lines are now being charged, and overnight and leading up to tomorrow, the areas that had a challenge with water pressures would have their pressures restored. Naho vha muhasho wa zwa maḓi vho pfulufhedzisa uri maḓi a ḓo vhuya nga ḽi tevhelaho. Vhunzhi ha vhadzulapo vha vhupo ha Tshipembe ha Johannesburg na ṋamusi vho vha sina maḓi. Kha bindu iḽi ḽa u ṱanzwa dzigoloi zwa vhubindudzi zwo tou ima tshoṱhe. We normally use this car wash. We know that it's a 5-star car wash with a lot of water, a lot of cars. There's a lot of cars here all the time, but right now there's nothing. We just filled up the Jojo tanks like we normally do as a reserve, you know. Business is bad, that's all I can say. Yeah, we're not performing the way we normally perform. Ngeno kha bindu iḽi ḽa mavhudzi nahone a u khou shumea. We are a little affected because we did not expect it, because according to their information, they told us that by yesterday at 5 o'clock it will be fine. Unfortunately, we don't have any water now, we can't do anything. Maṅwe mabindu u mona na vhupo uhu nahone a khou tou shuma nga zwezwo zwiṱukuṱuku zwi re hone. Now we had to remove food that we store here to keep fresh, just for us to consume amanzi, and it's not good for a business. Siyapheka, for example, we have to cater for people around 300 kusasa. Asiyazi awusebenza not for upheka. This is not enough. This is literally not enough. Vha khamphani ya zwa u fhaṱa na vhone vha ri vha khou sokou delengedzana nazwo, hune vha ri vho swikisa mbilaelo dzavho kha vha Rand Water vhe vha fhirisela kha vha muhasho wa zwa maḓi Johannesburg. Afho ndiye vha rwela luṱingo fhedzi vha sa wane phindulo.